Mount of Education International, jina la Fount Education International ni shirahamwe ryita kubasangwa butaka. Ni shirika linalotumika ndani ya Wambuti. Iri shirahamwe nirikora n'ayandi mashirahamwe munsi cyane, kuko ryo akabirya nuko rishaka guteza imbere umusangwa butaka riherereye kunjya z'umutima hanyuma kunjya z'umubiri. Shirika hili halitumika kama mashirika mengine, linatumika ya kwamba ya Wambuti waendelee vizuri kuliko kama wengine, kimwili na kiroho. Kimwili na kiroho. Abumva Kifaransa, c'est le développement de tout l'homme et de tout homme. Abumva Kifaransa nukuvuga ni iterambere ry'umuntu wese ukwari. Hariho amashirahamwe afasha umuntu mu by'iterambere ry'umubiri agaca yigira. Kuna shirika linaweza likakusaidia kwa kimwili, lakini hapo hapo likamaliza likaenda. Ariko twebwe tubanza tukakugaburira, lakini sie tunakulisha chakula cha kiroho, hanyuma tukaguha iby'umubiri, halafu tukakupatia na chakula cha kimwili. Rero ejo navuze umurongo uri muri Bibiliya. Jana nimesema mstari uko ndani ya Bible, mutoyi gose woroshe gufata, kidogo tu unakamatika mbio kabisa. Ugizwe n'amajambo abiri, Yesu ararira. Ni kusema ya kwamba Yesu analia. Yesu alizwa niki? Yesu analia. Analia kwa ajili ya nini? Alira kubera amabi abana bene wabo babona. Analia kusudi ya kwamba watu wao, wale watoto wake anaona wao hawakubali ya kwamba yeye ni mchungaji wao na maisha yao yote. Mwebwe amazu mwarubatse, twebwe amazu twarubatse. Sia tumejenga nyumba na mimi nimejenga nyumba yangu. Kwa amazina mvuze, alikuwa afisa magorofa. Siwezi nikataja. Ageretse gatanu. Siwezi nikataja jina. Mugabo bajyama mu cyumba kimwe. Siwezi nikataja majina, lakini kuna mtu iko na gorofa, yeye analala mchumba kimoja na kuna vyumba vingine. Ivyo bindi vyumba bisigaye bimwe biraramo imbeba cyangwa imiserebanya, vingine vinabaki. Tumidudu twa nyumba tunalala huko ndani. Ariko bene wacu basanga butaka barara munsi y'ibitikatika, lakini wandugu zetu, wadogo wetu, wakubwa wetu wa Buti wanalala chini ya mayani. Imvura yagiriragwa imarigatahira mu gutwi. Wakati mvua ikinyesha, wao wanaonyeshewa kabisa wako ndani ya hiyo. Ivyo biba gutyo, twebwe twaje twambaye neza. Hivyo biko vinakuwa hivyo, sie tunavaa vizuri na tunalala vizuri. Bamwe mbere harimo n'abacerezwa mu isengero no guhitamo izo bambara n'izo batambara. Abamama mumbabarire kurere dijo. Wengine wanachelewa kanisani ya kwamba yeye anabaka na angalia kulele dijuru, nifanye hii, akakosa kuvaa, akachelewa kanisani. Yesu ararira, sije navyanditse, ni Yohani 35. Yesu analia. Si yeye ameandika, ni Yohana ameandika hivi. Zanizo mpuzu wasize muhira tacho uzikoresha. Leta hayo manguo umebakiza nyumbani, haifanyi kitu. Tuje kuambika bene wacu, twende tukavalishe ndugu zetu. Mu majambo make, kwa machache, ishirahamwe ry'iwacu, shirika letu lihamagarira umuntu wese afise imbabazi, linaita kila mtu yeyote ana huruma
umuntu wese afise imbabazi, mtu yeyote kuna huruma ndani mwake, afashe kugira dufashe bene wacu basanga botaka. Murakoze. Asaidie ili wamuti wa ndugu zetu na wao wapate kitu. Asante. Mungu ambariki sana. Imani mwezi. Tupigie magoti Mungu. Msikumbera mashima. Mungu iko na watu wake. Imani rafisa wantu wayo. Wapenda tunawaomba msamaha. Bavuka nitwabasavye imbabazi. Usifikiri kwamba tumekuja kufanya publicity ya hiyo shirika ya Wabuti. Ntimwiyumvire ko twaje kugira itangazamakuru ryo kumenyesha kugira ngo tubamenyeshe iryo shirahamwe ryacu. Au msifikiri kwamba tumekuja kuwaomba mulete msaada, hapana. Change nimwibaze ko twaje kubasega ngo mutange imfashanyo. Kama unajisikia Roho Mtakatifu anakugusa utafanya ile. Wumvise mpemu yera kukoze ko niho wobikora. Lakini kama Roho Mtakatifu hakukugusa haiko sheria. Ariko mpemu yera atachakubaliye si itegeko. Mungu awabariki sana. Nani waheza gile? Ni mojawapo wa kazi ambayo tuko tunaifanya katika nchi ya Burundi. Ni mojawapo wa kazi ambayo tunaifanya katika nchi ya Burundi. Danezero kugikorwa turiko turakora mu gihugu cy'u Burundi. Hii ni kazi Mungu ametutuma tuifanye. Ikindi gikorwa Imana yadutumye ngo dukore. Tuweze kumwandaa bibi harusi wa Kristo. Kugira ngo dutegure umugeni wa Kristo. Mnajua wale wa ndugu ni watu wanazarauliwa sana. Murazi ko bajya bene wacu n'abantu bagawa cyane. Na wao wameshajipokea. Kandi nabo baramaze kwiyakira. Lakini Mungu wa mbinguni ariko Imana yo mwijuru iko na bibi harusi ndani ya wao. Irafise umugeni mu basangwa. Yeye ambaye hana ubaguzi. Irafise umugeni mu basangwa butaka. Yoyo itagira amacakubiri. Mungu atubariki sana. Imani duheza gile cyane. Basi hata tuingie kwa neno letu la leo. Reka leo twinjire mu ijambo ryacu ry'uyu munsi. Lakini nimekumbuka tunawashukuru sana wa ndugu zetu majeshi na wa polisi. Tunashimiye bene wacu basaza bacu. Mungu awabariki sana. Imani baheza gile, imani baheza. Mungu awabariki. Imani baheza gile. Ndio tulipata taarifa nuko twarose ubutumwa. Wapendwa wetu wengine majeshi wako kazi. Twarose amakuru yuko abakunzi bacu bamwe bari ku kazi. Na tulikuwa tumeandaa pamoja na wao mkutano. Twateguye nabo igikorane. Na unajua kwamba na wao wako chini ya sheria. Ariko kandi nabo bari munsi y'amategeko. Na hawezi wakakosa kutii sheria. Ntibabwirizwa kutubahiriza, babwirizwa kubahiriza amategeko. Lakini kwenye wako Mungu awabariki, tutawaombea. Ariko kandi nabo Imana ibaheza gihe turabasengera. Omoni ya general tulikuwa naye akasema iko pamoja na sisi. Omoni ya general twari kumwe nawe aravuga yuko ari kumwe natwe. Kwa miongoni ya wale ambao walikuja kutupokea kwa airport naye alikuja. Aliyo abaje kutwakira ku kibuga cy'indege nawe yabwirizwa kuba yaje. Alikuja kupokea, tulikuwa naye pale. Yaraje ku kibuga cy'indege twari kumwe nawe. Akatwambia hivyo, akasema tutakuwa pamoja na ninyi kiroho. Tubwira ati byukuri ndeza kwana namwe mu mpemu. Basi bila kukawia, tudatevye. Jana niliwaambia kwamba nilikuwa huku mwezi wa pili wa tatu. Nari ngaha mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu. Sasa wakati nimefika huko kwetu, igihe nashiki wacu, wakati niko natoa ripoti ya kazi, ndiko ndatanga raporo ya ibikorwa. Niko natoa ripoti ya kazi ambayo nilikuwa nimemaliza kufanya. Ndiko ndatanga raporo y'ibikorwa namje namaze gukora. Sauti ya Mungu ikaniambia hivi. Ijwi ry'Imana rirambwira. Mbona umesahau wajeshi na mapolisi? Kweli kiwibagiye abasirikare n'abapolisi. Napaswa kuwabebea ujumbe kwa sababu ndani mwao na bibi harusi wao. Mu basirikare n'abapolisi ubwiza kubashira ubutumwa kuko nawo hari umugeni wanje. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kumbe nikakutana na wao walikuwa wanaandaa mkutano wa kushukuru Mungu. Nchamuhurirana nabo bateguye igikombe cyo gushimira Imana. Tukawa tumeshirikana nao kwa mpango wa Mungu. Hanyuma duca turafashanya urutonde rw'Imana. Tukapanga nao programu pamoja. Duca dushira urutonde hamwe ndio kwa maana tunaniona hapa kwa programu ya mwanadamu ningekuwa sijarudia. Nicho gituma mubona ngaha urutonde rw'umwana w'umuntu simba narandi ngaha. Kwa sababu sasa hivi kwanza tiketi ya ndege iko bei kwa sababu ya vita ambayo iko Iran.
kubera ko ubu amatike y'indege yaraduze kubera ijya ntambara iri muri Iran. Lakini kwa sababu Mungu alitaka kuandaa bibi harusi wake ndani ya majeshi na polisi, kandi kubera ko Imana ikeneye gutegura umugeni mu gipolisi no mu gisirikare, yeye mwenyewe alishughulika na nauli. Imana yarabikoze, irakora icyo gikorwa cyo. Tumupigie basi Mungu makofi. Haleluya, haleluya, haleluya. Basi jana tulisema kwamba tulipewa picha 6. Narawaambia yuko twarose amafoto 6. Na nikawaambia picha moja jana. Ejo narawaambia ifoto imwe. Narawaambia ni naye. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nikawaambia hivi. Narawaambia ngo wakati Mungu anatuweka mkazi ya kumwandaa bibi harusi, Imana yadutuma mu gikorwa cyo gutegura umugeni. alienda na kupatia ujumbe mbalimbali. Yaduhaye ubutumwa butandukanye. Lakini hii ujumbe wa picha 6, ariko ubutumwa bw'amafoto 6 sisi tuliambiwa kwamba mahali pote tunafikia mara kwanza tunapaswa tutoe hii ujumbe. Twategetswe yuko abose tuzoshika ijyambere tubwiza kubanza gutanga ubwo butumwa. Ndio kwa maana jana tulikuwa tumeanza kuambia kwa ajili ya hizo picha 6. Nico gitume cyo twahereye kubabwira kubgayo mafoto 6. Lakini sisi teme yetu ni kumwandaa bibi harusi wa Kristo. Twebwe intumbero yacu ni gutegura umugeni wa Kristo. Wapendwa, Kristo Yesu atarudi. Bakunzi, Kristo Yesu azogaruka. Kuna wengine wanasema kwamba Kristo hatarudi. Hariho bamwe bavuga yuko Kristo atazogaruka. Lakini Kristo Yesu atarudi. Ariko vy'ukuri Kristo Yesu azogaruka. Na tujue siku wala saa. Nituzi umunsi cyangwa isaha. Yeye anatuambia mwende kumwandaa bibi harusi. Yatubwiye genda munegurire umugeni. Na tunaendelea kuandaa bibi. Kandi tubananye gutegura umugeni. Amen. Amen. Yerusalemu. Igihe bari bakoranye Yerusalemu. Wakati Kristo Yesu aliwatoka akapanda mbinguni. Igihe Kristo Yesu apfuye akaduga mu ijuru. Bwana mwangalie jinsi anapanda. Bo bakuma barabigana duga. Lakini mwanafunzi mmoja akasema jinsi mnamuona anaenda. Ariko umumarayika araza arababwira ati uko mubonye agiye. Nafikiri sio malaika. Tupasome tusiseme ambayo inakuja kichwa chetu. Tusome kitabu cha Matendo ya Mitume. Tusome mu Byakozwe n'Intumwa Kwa haraka sura 1 mstari wa 11. Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 11. Tusome kwa Kirundi kwa haraka. Tusome kwa Kirundi. 11. 11 aravuga ngo intumwa na bene data bari i Yudaya bumva yuko abamara 1:11 wakasema, ninyi watu wa Galilaya, kwa sababu gani mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa toka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja namna hii sawa sawa mlivyomuona akikwenda zake mbinguni. Amen. Tusome kwa haraka sasa. Tusome mu izina rya Yesu 11. Byakozwe n'Intumwa 1:11. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uyo Yesu abakuwemo akaduzwa mu ijuru azoza atyo nk'uko mubonye aja mu ijuru. Manshimwe. Amen. Yesu alipanda mbinguni na atarudi. Yesu yaratutse mu ijuru azogaruka. Akatuambia kwamba anaenda kutuandalia nini? Yesu anaenda kutuandalia makao, wapendwa. Na sasa hivi ukitizama dalili ambazo ametuachia, karibu zote ziko zinatimia. Kumbe Bwana Yesu anakaribia kuja kwa kuchukua bibi harusi. Kumbe Yesu Kristo ashobora kuba agiraze. Yes. Bwana Yesu anakaribia kuja kuchukua bibi harusi. Yesu agiraze kutoka. Na ndio kwa maana anatuambia sitaitika mulale, mwende huko na huko mniandalie bibi harusi wangu. Nicho gituma yatubwiye ngo sinabemerera ko mujyama, genda munegurire umugeni. Ndio kwa maana tunaacha tunafunga nyumba hivi. Mimi nyumba ya kwangu ningeacha naweka kufuli,
baba anaenda na mimi naenda, watoto wameshakuwa wakubwa wanajijua kwa sababu ya kumwandalia bibi. Mungu twebwe jewe n'umugabo inzu twarugaye dushaka Magufuli, abana ngabo barakuze barimenya ivyabo, twese twarugaye ngo tugende gutegura umugeni. Basi katika sasa ile ujumbe tulipewa picha 6 murugo wanuzi twahawe kama foto 6 ni hali ya bibi harusi sasa hivi. Uko lero niko umugeni wa Kristo Yesu ubu ameze. Mimi nilipata neema jana ngira ubuntu, Bwana Yesu akawa amenitokezea. Yesu anazanyere wakati ametuita na kutuambia ninataka kuwatuma mwende kuniandalia bibi harusi. Igihe yaduhamagara akavuga ngo batume, akanionyesha picha 6, anyereka amafoto. Asema angalia hizi picha, acharambira ngo raba ya mafoto ni picha za bibi harusi. Izi nizo foto z'umugeni wanje. Mimi nikawa nimechanganyikiwa, jewe naciye numva ntakajugenge, lakini akaniambia hapana, arambwira tekanure mimi ninakuonesha hizi picha kusudi ujue bibi harusi anajikamata aje kwa hizi siku za mwisho. Jewe nakweretse izi foto, ntugire ibibazo, nakweretse izi foto kugira ngo umenye ingene umugeni wanje muri iyi minsi y'iherezo ameze. Jana niliwaambia kwamba picha ya kwanza niliona watu wanabeba makabati. Ejo nababwira uko nabonye ifoto ya mbere y'umugeni wa Yesu bikoreye umubati. Tafsiri ikaonekana kwamba watu hawasamehe. Isobanuro yako kabati bikoreye isobanura ngo abantu ntibaharira. Roho za wanadamu au roho za bibi harusi ni kama kabati. Imitima y'umugeni imeze nk'akabati, hawasamehe wanaweka, ntibaharira bacababika, ntibaharira bacababika. Lakini huku wanafanya kazi ya Mungu, wanafanya kazi ya Mungu. Ariko kandi babarayira ko bikorwa vy'Imana. Niliwaambia kwamba niliona waimbaji wanaimba na makabati, nkabona baririmba. Niliona wahubiri wako wanahubiri na makabati, bakavuga bikoreye akabati. Nikaona waombaji wanapiga magoti na wanabeba makabati, abasenzi bagapfukama bikoreye akabati. Nikawaambia hivi, ndababwira wanabeba makabati wakataze kufanya kazi yangu, barikoreye akabati ariko nikababuza gukora ibikorwa vyabo. kutosamehe, kudaharira, wanapeleka watu baca babika abantu mu mitima yabo. Watumishi kuwatumishi wanagongana lakini hawasamehe. Abakozi ku bakozi bagakora muga badaharira. Waimbaji hawasamehe, waimbaji hawasamehe, Wakristo hawasamehe, lakini wanafanya kazi yangu bila kusamehe. Wacha kuambia hivi, mtu ambaye hasamehe mbinguni hataingia. Tulisoma maverse jana, umuntu adaharira nazinjira mugambi bwo mwijuru n'ubwo yakora gute. Tulisoma maverse jana. Ejo twarasomye ibisomo vyinshi. Nimerudi nyuma kwa sababu ya wapendwa ambao hawakuwepo. Nsubiye inyuma gatoya kubera abakunzi batariho. Tukaona jinsi Bwana Yesu wakati alikuwa anafundisha mitume kuomba, tukabona ingene Yesu yariko yigishwa gusenga. Wakati alimaliza ile kazi, igihe yarangiza ico gikorwa, kwa ile sala akasema muwasamehe wanaowakosea, yababwiye ngo muharire ababagiriye nabi. Kama hamkuwasamehe namwe nimutabaharira, na Baba wa mbinguni hatawasamehe, na Data wa mwijuru ntazobaharira. Tuko pamoja? Turi kumwe, tuko pamoja, turi kumwe. Ile ilikuwa ni picha ya kwanza. Iyo yari foto ya. Acha tuendelee. Nikaona picha nyingine ya pili. Achia bwana ifoto ya. Nikaona miti mingi. Jambo ni miti. Hiyo miti ilikuwa kanisani, iko kanisani. Na ni miti bili msenge. Tena miti vinapendeza vizuri sana. Hizo miti haliti. Ilikuwa na majani mazuri sana. Jani sababu ni miti. Lakini haikuwa na matunda. Alikuwa ni jani lijama. Moja nilikuwa na ngano na mti mmoja kwa matunda 2. Naona igiti kimwe gifisa. Ingine kwa matunda 3. Jama ni 3. Nikaona mti mmoja. Naona igiti kilikuwa na matunda. Gifisa. Lakini upepo ukavuma. Naona ikindi giti gifisa jamu muyaga ugachuza ile matunda yote nikaona ina. Jamna vyose bigahumuka. Mungu atusaidie sana. Bali nifashe cha. Nikasikia tafsiri hivi. Numva isobanuro. Ile miti unaona? Bija miti. Ni wa Kristo, ni bibi harusi. Na wa Kristo ni mgeni wa Kristo. Wameokoka. Barakizwa. Wamebatizwa. Wanafanya kazi yangu. wanafanya gikorwa cha wanaimba. wanaririmba.
Nafasi ya chini.